Bapak penjol nuhun. RW Jeri kapayun. Kebayang duduk tenang gantengnya kelingan duduk saking kasepe Tuguning kasep. nanging ke si sayang sampai jujur setia walas RW Jeri kapayun. kaya ora gampang nemoni Aujang Ipul bujangan anakna dua. zaman kieu lanang sajaki Aipung putra pro puter Arifin Boyong aya Boyong. saling saya karo janji Aparana gua Aipung garita. putra puter anu saya Bapak Bos Awan Sakti saya buldet. ibarat dewa Aipung ade Bujangan anakna dua Ipul mah. sampean dewa asmara Ahelmi kedua Pepe Sri Mahi. Aya Arbapan Jawa Lima. bagus ning rupa Aipul anu bagus ora tekan sawelara Aipung aya Aipung. kabeh wong moje Aipung pada nemoni lana sejati Bapak Guru Samba benar. Ya, kebayang duduk kena ganteng anu bagus siap Komandan Erik hadir Komandan Erik. Siap. zaman kita sejati saling percaya karo janji Badak euy. ibarat dewa sampean dewa asmara bagus di depan gawela Emang Mandorano pasar Cikarang litas balong. kabeh wong muji Panglima Darwin galian galian. pada nemoni aya harga pendawa Tugening. pantes sampean aya arep pade jadi rambutan Aya Arbapan Jawa Lima. Bos Rohim Padarto aya. ibarat dewa asmara bagus rupa gawe larang Aujang Ipung yang punya suku Asmat Kalimantan. kepada Araba Pandawa lima anu mana Arifin Boyong. Arifin Boyong hadir. Aipung putra praputer anu mana batas sampean Aipung sing jadi rebutan Desan Atip aya. batas sampean sing jadi rebutan Desan Atip aya. gabangnya duduk menonton saking kasepi berjanji ulas asih Iya beres bos. kayak orang Desan Atip gampang nemoni nemon. Amandarano zaman kieu lanang sejati bos awana saya bola bet dua ibu anu mah Bujang Sersan Atip. juara setia Mandor Saih. Mas Apa Mandor Saih Tambun Jaya pada hajat. apa mandara sai Tanjung aja Komandan Erik ada. apa Beres. komandan Erik anu bagus Pak Guru Samba dua ibu aya. ibarat dewa Pak Mandorano. apa guru sama dewa ibu dewa asmara bagus ning rupa Parana bos. parana bojro ora pisan gawe larang kabeh wong muji kabeh wong muja deui impi
Aboyong putra pro putra Aboyong Arifin. disambung di tepukunya hari dilepas pegat Aboyong dapur gemerang aduh kuring kasiksa kudu kumah kudu kumah Ari jampeang aya. Asarsan ati Madil. oh indah sekali Aya arba pasar atin duduk di Top. pinggir pantai Well, sambil aku kenangkan kisah si baju loreng Ratim oncong pinalira. seorang anggota ABRI memakai baju loreng dengan baretnya gagah perkasa Cangkurileng. sangat menawan hati kebangsaan Indonesia buka bumi si baju loreng Aduh ngantuk Apa bersama Pak, Tina ayam ada? bobo. oh indah sekali aduh di pinggir pantai Mandor aya Najan. harga Pandawa 5 anu mama haturan ke payun aduh seorang anggota ABRI memakai baju loreng Pak RW Geri anu bagus Nuhun Panglima Darwin yang punya leki. Abang Lima Darwin sangat menawan hati kebangsaan Indonesia buka bumi di baju loreng Kapan minta duit? sangat Bencang. menawan hati Apa? kebangsaan Indonesia Amador Lima Said Darwin Kebun Jaya. Amadara Payung buka bumi bisa si baju loreng Bos awan aya nu bade hajat. oh indah sekali bos awana bola bet anu mana sayang ada Wah. seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya aduh gagah perkasa sangat menawan hati kebangsaan Indonesia buka bumi si baju loreng Mandor Najan Gibas. apa mandaran aja sangat menawan hati kebangsaan Indonesia Aipul buka bumi ayah Arapan anuman Apa Mandor Rano Pasar Cikarang? anu bagus apa mandorano deui Mandor Rano Pasar Cikarang. oh indah sekali bos awan bola bet anu mama Bos Rohit. bos Rohit Bos Rohit. anu bagus Bapak Darno. haturan ka payun ada Well. anu mana saya deui sayang ada Pada apus. Pada apus yang ipel. seorang anggota ABRI Oh jang ipul pujangan anakna dua. Oh. anu mana ujang ipul Ujang ipul bujangan anakna dua. Pakai ujang bujangan. ipul Bujangan anakna dua. kapayun Aku ping pila permata aku ping. anu mana ipul kapayun ada Aya arba Pandawa 5. Hei. Angger lanang sejati. kebayang dudu tenang gantengin Bapak Bos Maru Kombang Jaya. kelingan dudu Pak Bos Haji Maru anu mana Bapak Sekdes Haji Midi. apa sekdes Haji Didi sayang aduh anu mana Aya arba Pandawa aya 5. Araba Pandawa 5 anu obat Top. kayak udah Aib dong gampang aib. neep
Samba lanang sejati Apa guru Samba bulak lebar? mengi Oh, percaya karo jang kecil Badar Said Tabun Jaya. sing jujur setia ulah ibarat dewa dewa asmara kapetiru para pisan gawe larang Hehe. kabeh Tapi wong muaci aku pengen obati aujang ipul Komandan Erik ada? anu mana Hehe. Komandan Erik anu bageud Ada dong. Amadorano sing jadi rebutan Iya, aya guru Samba 2000 anu mama saya deui anu bageud Cah. kayak orang gampang namuni zaman kieu lama sejati Di. aya araba pada walima Lele.